Karbi sengkan kimi karcho jepan mai kangni. JNH, DSU, ADSU, DWS la pen DMS song to ben theman arni dimha salong konta krinian kangkir ke pha. HDP case ya ro tu methang sai hemalong mai ke padopon. Karbi prime time along pen kado koi phanta kardong pajeriklu norjponik tha bior tang ton pen sarhejan bazar committee sa hemalong pini ar koi ni fine kora pli arni tili plia por pen Karbi sengkan kimi kar chojia phan mai kangli pona biorta kati sa sai hem pialong biorta nangli labang somai sampru kimi phangcho pen ke chari pon mai long mai ke phalam declare da pen rupsing rong pi pen si jai pon aluhi sarpo man pen bogojan press club kong chut bangsar anant terang la pen ke theki dinga tum chitong dun pen pini kaching wai pon amai long RDP dun hini yang den Karbi sengkan kimi katalon mate karju ponjia phan adim la pen arni pathik ponlo ke dap tanga ning kana son thot si pininga sengkan le thot sita mesen pen Karbi sengkan kimi katalon ke pachun pame je phan bidi sore chatha chimum pado pon la pen halabang sorni asana son kachepati ponjia phan da kachesik pon pado Keng dong dang pen ke kat kache bai bap thli ke ap kache pate sonsuri kache san hon ke jeng kache pate thongnok be ke kat kache bai pen cheng lo Karbi adum hakop pen kache pate ke pachusita pado ponji Karbi sengkan ki mi katalon mate karchwa mailong pusi pachini lazde hala bang swarni kache rap kache tutun thek jia phan Karbi sengkan ki mi katalon mate karcho tirika mai pen tuningri katalon ponji adim ke pathik pon la ke lore sarpo pathua klam hanjana solong puta pachini Karbi Students Association Central Committee la pen Karbi Students Association Hamran District Committee to pen dongka mukam along ar koni phain kora ke thom arni Defense Ex Servicemen Resettlement Association atuma phan umlang pher upper chintong hawar long Karbi angla tunamas council atum joy pen long le ki pije putak pherang ke mai ke pha KSA atum pherang ke mai long ki pachatak pon la ke Karbi angla tunamas council atum pen West Karbi angla district umlang pher upper chintong jape jahoy ke dai long lak phokebra plira suri trucks kebra hini square feet along le Defense Ex Servicemen Resettlement Association DESERE atuma phan joy pen long le ki pije putak pherang ke mai ki padopona long than pachini DESERE la ke Karbi angla along ki do atum kali Karbi angla la pen West Karbi angla pen angtan atum lasi DESERE colony ki kim kirang ponjia putak Karbi angla tunamas council atum joy pen ki kem ke dama putak KSA atum pen long le chimuni sita pilong le pusi ki kham ki padopon an parta Karbi angla tunamas council atum pen labang sa putak prabjin pen kang tonjia phan dongkamukam revenue circle along hukum ki pije phan ta pachini light before the people of Karbi Anglong that the Karbi Anglong Autonomous Council KAC moved to confer 54,72,000 square feet of land at Umla Fair under Chintong border area of West Karbi Anglong to the Defense Ex Service Resettlement Association, in short, DESERA, who were purely outside. Clearly, I appeal koribo bisarisu Karbi Autonomous Council of a decision to roll back. Oti higre a decision to roll back koribo lage. Amar Karbi Satro Hontai, Ketiao a bostutu outsider of Ami land diatu Ami Ketiao Ami man. And we appeal the law and order authority to seal the border to seal kora koragane Ami law and order Ami Akwan Jonalu. KAAC has almost nodded its head to confer the land to the Ex-Servicemen Resettlement Association, DESERA, as the demand made by them for construction of DESERA colony. That clearly, sposto bhabe likha ase je Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue KAAC Secretariat ekhini ami palu. Tate clearly dia hoise je conducting spot verification land of Defense Ex Servicemen Resettlement Association. Tamane Karbi Anglong Autonomous Council koise je dongkamukam revenue circle order forward korise je oti hunkale ei jaga tu spot inquiry koribo. Dimaha Saulong JNH, DSU, ADSU, DWS apen DMS song to pen greater nagalema puthak Jagdamba mall pen ke pachataga puthak arni ke hot pona tek pen rot angno ke chok chichi kubir bia jok ar koni phain kora pho arni ada por 5 pho pen ar kasa por 5 pho an khonta krinian kangkir ke pha
Ferangke mai ki padopon along jadikhi nai sohosoma mai phu kailen dalogo pu pen karingje pona tengke Jagdamba mall hin pen draft enaga accord along frontier Nagaland along Dimha Sau ki paulo ponjia puthak lamkar ka chipi pe pot se kangkir ke phapado ponji posi ferangke mai long ningje an parta alang lipen ki pachni pon thuke ke ramtang arkoi ni phai korai hini arni Dimha Sau disiari deng sidame labang so puthak pin porle pak pajur ponlo lapen arkoi ni phai kora plia prang kali sitame halabang soni Jagdamba mall pen Dimha Sau rara tuma phandia chuhangnang ji puta ningje lasi Jagdamba mall pen ame thang madrat angno dia chuhangun e pusitame ferangke tum angno pen sitame dia chuhangnang ji pusiningje alang lipen kaningje pon thua tengki arni hot hipin pensi kangkir ke pha ponjia lamdo bon sitame Republic Day lapen busu dima rongje ke dokko joini si kontak kreni ansi kangkir pha chotlo pusi pachini an parta arkoni phain korai hini arni pangthek thek thek tum pen haflong along RSS asai hemme ke kaijia phan kabor ie puthak ta sodak pen kapin rem padopon हुआ में सीसीटीवी का फुटेज तो आया है उसका हिसाब से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोग को जल्दी से जल्द इंक्वायरी करें ये दोबारा ऐसा ना हो इसके अलावा उसको कंडेम करता हूँ और इसका साथ साथ मैं और दिमाग का पॉलिटिक्स दिमाग में जितना भी पॉलिटिक्स पार्टी है पॉलिटिशियन लोग है और दिमाग छोड़ के बाहर में भी जो पॉलिटिशियन लोग है पार्टी है वो लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ हम लोग सेंटीमेंट है ग्रेटर नागालैंड का यह में दिमाग में जो सेटलर काउंसिल दे रहा है उसका लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें किसी का पार्टी भी वो में इंटरफेयर नहीं करना है उसका पॉलिटिक्स नहीं करना है क्योंकि ये अपना देश का इज्जत है और अपना दिमागों का इज्जत है इसलिए हम लोग दिमागों का बचाने के लिए हम लोग एजुटेशन ले रहा है प्रोग्राम ले रहा है प्रतिवाद कर रहा है इसलिए कोई पॉलिटिकलाइज नहीं कर रहा है हम सब ये इसके नमालम सपोर्ट फंडी ने फरमान बेटा मुंग तपनिक्सना Good news. Dr. Debanka Sharma, MBBS, MS, MCH from Gate Hospital, Guwahati will be available for consultation at Gate Hospital OPD Cum Information Center, Amalapati, opposite East Forest Office, Tifu, on 24 January 2018 at morning 10 a.m. to evening 4 p.m. For appointment, please call Mr. Dulal at 98642227518 or 8628208677. Siraknon, Birta Kamei Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8, 9 and 10th of January 2018 at SBI Defu branch, Lumding Road. Up to 50% discount longpo. Loan kachitu one atu bapan. Labangso awarsai keme endonon. Lapen bank loan chipi one pen chapajok dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Defu Market. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimje phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, keco ajam tu, tarmit aduk,
Chelua Kreng, Chitronola, Uktor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ingji. Dinamo Pipotat Bir Talang Bang Tudo. Karbi Anglong Dramas Council Conference Hall along Pinyar Koni Pine Kora Pli Arni, Indeng Hini, District Level Committee Amai Kangya Potat Kardin Salong Bir Tanangle. Rashtriya Krishi Vikas Yojana Hinpen Indeng Hini District Level Committee Amai Kipadopon. Labang Somai, Karbi Anglong Dramas Council CM Tuliram Rong Hangpen Kecharipon Amai Long Karbi Anglong Dramas Council Chairman Harun Singh Be, Deputy Chairman Ritesh Inghi, EMMSC La Pensai Kamtina Long Secretaries Pen Cheng Lok Sai Kamasai Potum, Chitondurinti Busi Bir Taribdun Long. HDP KSA Rosai Hemalong Arkoni Pine Kora Ketom Arni, ada porpai keba porpen mekipa dopona birda kadu salok nangli. Karbi Students Association HDP Aro Mai Puchin Thong Sing Narpen Kecharipon Amai Long Kongchun Bang, Bimol Independency Mai Ki Phalam The Jai Ponlo, Mai Long HDP KSA Aro Long Klembang Pubang Phetum Bang Krip Lipen Chenglok, Pena Ana Bang Pubang Phetum Chitong Don Si Mai Long RDP Dun. Birta Bangila Pansikang Ton Poniklo, like of the News Channel, do me tag me growang too.